इमाम नबवी 40 حديث. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إمها لبتي مسلم أخونا أخت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي ميري قومنا كي جميواني سالس حديث كتيرين نوار ونا حديث بحديث بأنني عبد الله بن عباس رضي الله عنه كبا عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. مي ترمذي کے بصفر فهم روایت الجنني، وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث بس فلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كبام رواية أنني كريخان داروني كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما. تم النبي ما النبي صلى الله عليه وسلم فهب بلغا الدعاء. هذا مي جواها كتفصيل بعد يبقى كيفان داروني. فقال ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث قربه: يا غلام إيه كوي فلاي، يا غلام إني أعلمك كلمات. تمن كريفان بس كل تكي غنى واجبانا من تمن كريفان من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة تكي بس كل تكي غنى واجبا ميولوفني عبد الله بن عباس ذن يفو كلمة بس كل تكي فان حديث قرواني: احفظ الله يحفظك، تبا الله ذكي بركات رواشه ايرم الله تبا ركات القرآن. يفو اتر التفصيل دبا احفظ الله ادي انكاس، احفظ الله تبا الله ركات رواشه، الله ذكي بركات رواشه، تجده امامك ايرم تبا كرمتيغا اله وديكم بانه. يفو حديث قرآني: إذا سألت فاسأل الله، تبا كما كان يدي دنواكم غوانم الله دي حضرتم كما كان يديشه، وإذا استعنت فاستعن بالله، كما كان يديكم غوانم الله دي حضرتم واجن يديشه. يفو حديث قرآني: واعلم أن الأمة يفهم دناشه إمها ميستكم أمتي جماعكم غاينس لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء كالإغفان فاداك الدنمتك أمتك إبكم غاينس إمها ميستكم إبكم غاينس تبايا منفع حاصل نقد بين الله تبايتك ليوفى منفع منوي، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، الله تبايتك ليوفى منفع منوي تبايا حاصل نقد بين إمها ميستكم لكمكو. حديث قرآني: وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إبانيهم إمي كالفانا جلو مدينو متكا إبسويس
kalefana gellumen nudevene Allah kalefana liuwa fawa gellumen menui emmi hamisukun ebbavi kam gawina bes eb hadis korwani rufi'at al aqlam galanta wani ufuligenne anake gadaruge galam wani ufulligenne wajaffat as suhuf faffut wani hikigenne gadar wani liuvigenne eliufawa faffut besani hikigenne ekantattawani nemifa eliefawa gotaka uni ituren neti ekantatta kalefana kormatwal imam tirmidhi dalwani hadithun hasanun sahih mi sahha daraja hadith kama demagun asawa kama ay daraja ki hasan daraja an daraja ki sahih daraja ema sah hadith basre ebo ehem riwayat ge menani imam tirmidhi lu ehem riwayat ge menani ihfazillah tajidhu amamak tiba allah ge kibe rakkat rawashe erun tiba ge kormatiga allah waniko allah waniko tiba fennan manaki allah tiba ya wage devwane kantatta gatigen anna eroga allah tiba ehi terwadi gannawan efo hadis ko wani ta'arraf ila allah fi ar-rakha'i ya'rifuka fi shidda fagatika muge duwastawaga tiba allah tiba ge fagatika muge duwastawaga halatuga allah denigannashe eru dati undabu duwastawaga allah tiba denewadi gannawan wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak aidan nashi tibaya kurumati nuikamaki tibaya amakashurun allah tibaya kurimati kurwam meduri kurba fa kame menui e kurimache nuane liben huriyeche libene wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak tibaya liben nen eche nulibene liben nen eche nulibene wama asabaka lam yakun liyukhtiyak adi tibaya liben huri eche libene e nulibi nudare e hadis kurawani wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr dannashe kettirika ma'iku nasruwe wa anna al-faraja ma'a al-karb adi datika ma'iku luikambe adi wa anna ma'a al-usri yusra undugu kama'iku fasehekambe adi wara muhim hadis rasul mi hadis rasul gami annani wara muhim kantatteke abdullah bin abbas wa kurawani e nabiy sallallahu alayhi wasallam ge bodbebe darikalum abbas ge faana ge darikalum abdullah ma nabiy sallallahu alayhi wasallam ni ikale ge faana ilmu ganna adanum allah ge hadratuga du'a ko rabba ge fa du'a ko rabbani allahumma faqihhu fi ad-din wa 'allim at-ta'wil abdullah bin abbas dinu ge ilmu ganna wade bande dinu ga fiqhu veri ko bande adi ikale ge faana quran tafsir quran ganna wade bande quran maana kurabu Quran ke tafsir ilmu kayfana uganda wajib bande ad idwa ijaba kurab kayfan ummatuga mashhur fa laqabaki yus tarjaman alquran Quran tarjama ko tafsir kurumge laqabu kayfana laqabu debigem bani ad hadith fatto ma kayfa Abdullah bin Abbas daloni timan nabiy me kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ma nabiy sallallahu alayhi wasallam ge fahad kolga mane ki echeka sawar wege himare nuni jamal nuni ahe echeka sawar wege timan nabi me balwa ma nabi sallallahu alayhi wasallam wargil hadith basur da gaasave misaga abu bakr ge fan egota fahatan ge fan eruve ka mangasave uthman ge fan ali ge fan zaid ge fan muad ge fan ad ilmin salis eta bekalum rasul sallallahu alayhi wasallam sahabi ge salis eta bekalum ekale gefano innawa e sawari ge fahatan aruva ekale gefano e wada gannawa kama hadith basurta asore riwayat kurba riwayat ge asave ekantat ebani ummat forq devafa wata argumenna ebahori ekam ge ilm salis etake bekalum danno mele nukta ke lo bitakhone ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge tawadu werikan akhlaq ge mati werikan akhlaq ge mati werikan tawadu werikan ekale fana ki ummatuge dawlatuge isveriya allah ge rasul ehne kamako
එකලෙක ෆානොස් එකලෙක ෆානොස් ෆහපුලා මිස්තකුන් සවාරෝ එකෙන් එකීගේ වඩා ගන්නවා කලිමතකින් උගන්නාදේ දෙවවානම් කලිමතකේ වරම් මුහිම් කලිමතකේ ඒ ෆෝම් යන්නනේ ඒ කලිමත අද කලිමාගේ මෙන්නනේ ෆුර්තම් ඉහ්ෆදිල්ලාහ තිබ අල්ලාහ රක්කාතේ රවාෂ අල්ලාහගේ කිබේ රක්කාතේ රවාෂ माने कि अल्लाह अमूर कुरब्बा फावा एम्मेहा कंतत्त का रक्का तेरे वाशे अमूर कुरब्बा फावा एम्मेहा कंतत्त कुराशे नमाज कुरमा रोजे कुमा ज़कात जुनुमा हज उमा मैम फन इहसान तेरे उमा अदि मिनूनस रीत बहु मुआमला कुरमा अदि मिनून बस अल्लाह अमूर कुरब्बा फावा एम्मेहा कंतत्त का रक्का तेरे वे अल्लाह नहीं कुरब्बा फावा एम्मेहा कंतत्त कुंदुरु ऐ अल्लाह रक्का तेरे में मुने बहुगे मुराद के नहीं कुरबा वकंतत हराम वेगिम वकंतत जिने कुरमा दोगु हेदुमा रिश्वत इपुमा रिबा मुआमला कुरमा अल्लाह रसूला ए मना कुरबा इन्हा कंतत कुन दुरवाश एर अल्लाह ताला तिबारका तेर को देवार दुनिया मती गावस अदि आखिरत गावस दुनिया मती गावस अल्लाह ताला तिबारका तेर को देवाने अदि आखिर दोगे अज़ाब रक्कातेर को देवाने दिन यफहमी अन्नी मा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को रवनी इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह कमकंगे दी नवा कम गावानामा कमकंगे दी सवाल कुरा कम गावाना अल्लाह के किबांगे कमका अल्लाह के हज़रत में कमका एजेशे व इज़ा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह वाजंगे दे कम गावाना मददा वाजंगे दे कम गावानामा अल्लाह के मैन ए वागंगे देशे लो तखने मितागम एन्ननी सवाल को कमकन यदुम सवाल को इल्म बसाफन देबेका अल्लाह नु एहम फरात के किबन एकमकन ने देवे खंतत होगा नो तो अल्लाह नु एहम फरात के कुलदान वेगे नुवा खंतत होगा एहम फरात के बे एकमकन यदुमकी कंकमन यदुमकी ए शुरुको मिसालक मय्यितुन कैरिंग बाबूर कैरे गोस ए मय्य मरूफ आवा मिया कैरिंग कंततकन एदुमकी ए शुरुबो एहन नमस दुनिया मतीगा अल्गोमन इंसान न कुरेवे कंतत होगा कुरेवे कंतत माने कि अनक कैरिंग तिमन्ने वने तिमन्ने दे बलाशे मिवेने वरक फैसा वके मुद्दत वी मदे गोता एफद कंतत होगा नोत एनुन बस एन दुनियावी बेनुत होगा एदुमकी हुद्द कमे एहन नमस एदविगम बागोतकी एकंतत का बस नेदुं ए एदविगम बागोतकी एर एहन वेनने मीस्तोंगा एम्मतिगा नोत मीस्तोंगा अतुगावा एचस नेदुमु ए मीस्तकु एन देके लोबेरवान ए जुहुद वेरुमुगे तेरेगा हिमेने तमे मी एन्नने अद एक बमेने इहफदिल्लाह तजिदुहु अमामक इन रिवायत के में ननी इहफदिल्लाह तजिदुहु तुजाक तिबा अल्लाह रक्का तेरवाह तकुरार को में ननी एरु अल्लाह तिबा के कुरमति एरु अल्लाह तिबा कुरमति के इलाह ओडिगे बाणे माने की तिबा अल्लाह उद्द कुरबा फवान व अमर कुरबा फवा कंतत को नहीं कुरबा फवा कंतत को दुर्वेगन कम गावानमा अल्लाह तिबा या वागी वेरे ओडिगंडवाणे तिबा कंतत होगा अल्लाह तिबा या वागी वेरे ओडिगंडवाणे अदे दिन में अन्नी सवाल कुरमा बेगतो अदे अलगु में कमकन एदि दन्नवा कम गावानमा अल्लाह के हजरतुन्ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीस को बरदनाने अल्लाह की जो कुरान का वही कुरबा फाने वइदा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब तलेफान को तिमन इलाह गालू तिमन इलाह बेगतुन तलेफान सवाल को फिन कलेफान दन्नवाटे फइन्नी करीब तिमन इलाह वनी कुत्तम वेगने बामुन कानिगे उजीब दअवत الداعي اذا دعان दुआ कुरामीहा के दुआ तिमन इलाह इजाब कुरबमे एमत कुदी बोडु एम्हा कंततका अल्लाह के हजरतुन एदुन इलाह लोबि कुरबा दुनियावी कंततो गाइस अनगुण दुनियावी कंततो आदि कितम में कुडकम कमुगावी नमस अल्लाह के हजरतुन एकमकन एदुमु अल्लाह ताला एकम लोबि अल्लाह के हजरतुन एकमक एदुमु अल्लाह लोबि ओडिगन्नवा एकी बेतो ए कमकन एदे कम गावानम एन इलाह बेनुन जेहिगेम वाकन एंगेनी
enage hituga e ilaha defawa qadar lobi ade ilahan e ala beenun jihigemwa beenun egene ena nikametun ei alukamen ei alukame eme kitan me kuda bodu kamekam ga inames allah ge hadratuga edun e ilahu lobi kurabwa ehnu do menene gudsi hadith ga annani allah taala wahi kurabbani nuwat hadith ga annani Allah Ta'ala wahi kurabbaha man yas'aluni fa'utiya kum meregas rega daga timba ko fahu baga Allah Ta'ala duniyege uda fahaba odege mi wahi kurabbani timan ila upure kamakan adi dannawani ka buheye mi hakan eka nimma wadibana no temi ek himma wadibana me em kum meregos Allah Ta'ala duniyege uda fahaba wada gannawa em lobeta khum algon min kankaman hetembi Allah ge hadratun erum Allah Ta'ala algo mendeke lobo de gandawan demi nani wanu muhimmo nukta muri ummatige bay insanna jinnina emmeha mistakun evvegen tibaya manfain hoda de ulune kamaku Allah liyuwaha manfain menu hoda no devene emmen evvikam gainos insinna jinnin evvikam gainos Allah liyuwaha kamik algo men libene manfain libene eham ballahu la bitakhunna algo men makhluqun naka barosa men nuwe algo men Allah barosa Allah ge hadratun dannawam bi sawb tawga ifma fo Allah ge hadratun kankam dannawam algo men duniya mi gotabun evene miyaka anote miwene miyaka gulu me babbage maki manfae nohodene Allah liwa khawa manfae menwe algo Allah onna gulu badhi kuramwi duniya ge makhluqun na onna gulu mennu badahi kurammi Allah onna gulum Allah miyatu deke lobi odege fikam gawanama ena deke lobi mu mistahum khalqutahum ena deke lobi gendana hadith basul ga asa ogata ema Allah med onna gulum badahi ko fikam gawana erangol ko fikam gawanama erangol kuranje gobbi sawram nebenge erum Allah Ta'ala awminna ebeenum wa kanta tafudda wa devani den efami annani rufi'at al-aqlam efami annani adi tibaya gellume dinu mattaka insinna jinni evvikam gayi namas Allah tibaya liwa fawa kamen menwe kurma chenwan ema lobe dakhunne ahum muhriyas barosa kurami Allah alunne gellume dinu mattaka kitan me bayaku basakke kurgam gayi namas Allah liwa fawa kamen menwe algomenna kurma chenwan gellume kurma chenwan duniyage hayatuga gatin lobuteka gelluma manfaya eba kurimatiwe almutani komme meewon gabis ay Allah Ta'ala dunimatiga mistako imtihan kurmattaka lawwa fawa kantatta dannje haqiqataki Allah eliwa fawa gota kantatta bigendan Allah hangurmatiga eliwa lawhul mahfuzga eliwa fawa liwuma eggota alunna dunimatiga wa faadataka manfaataka adi gellun tabskurmatiga annar ekama bara uga me nabi sallallahu alaihi wasallam hadis rufi'at al-aqlam galam bani ufuligenne manaki gada gadar liufuno galam bani ufuligenne gada gadar Allah Ta'ala galam khalq kuram mafu e galama wahi kur biliyashe e galam danna wani siman diem bi kochitto Allah Ta'ala wahi kurbi e hisabun feshigen e bang puri ha kamege tafsil hudi bodu tafsir liuma ehidu egadan liu Allah ge amur fula e madabe dakhun e qadaruga wa gotam menwi evs kame kurma chenwan ma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith qala qadara Allah maqadir al khalaiq Allah ufaddi makhluqan ge qadar egara ge luvi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50000 sana uda bin heddum ge kurin uda bin heddum ge fansa sahar kurin Allah Ta'ala gava gadar liuve e wani liuve ge e kalam bani liefa e fafut bani hikifa e ma kalam bani ufurigenne qala wa arshuhu ala al-ma ehide ilahu ge arshu wani fimmati ge ehma wajafat as-suf fafut bani hikige liuve ge bani e gava gadar ga wa gota algomenna kanta takurmati ge dani algomen e gava gadar ka nurhigenwan dunimati ga derawa kanta hiddati wa kanta gellum e kurimati wa ehennamas ene kurimati wa imtihanakum ga ena balanje ene e ketterive e kuriyadambe
kettere Allahu e minbar kurabbi gota ruhigen ena dirun kuli gennabe ero Allah ta'ala ge russo ena libani ifo ana riwayat ge annani ihfazillah tajidu amamak تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة فاقتك مقدوست وقا فاقتك مقدوست وقا تبا الله دينك الناشي ما نجي تبا يا فاقتك مقدوست وقا الله أمرك ربا فاقنت تكوراشي بميهن أي امتحان لو تأخذنا بميهن الله تعالى دنيا مدلا دنيا كنت تفايق الدنيا كنت تمتيك ميهن غافل فواني أنس حديث كما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربني إفدا دوستو غايس الله أمر كربا فما كنت تكو الله نهي كربا فما كنت تدرواش إيرم تبايا دتي وا دوستو غا دتي ونبو دوستو غا الله تباين هيدر ودغندواني الله تباين هيدر ودغندواني أميها كوري غوتك أميها مجا دنيا غايس معاملة ميكوربني أدهم به أو من هيجينا تيمي هيك واهكا بنو إسرائيل بعك كميهم ترين تيمي هيك واهكا من النبي صلى الله عليه وسلم جنة وافبه أميهم بحاله بنومون فربده بحاله بنومون بدو هيله بيتي هو بندواني هيدو أميهم سلام بين غوتكي الله بحضرتك أميهم كفاوا هو عمل مدوركو الله بحضرتك دينهم كميهم يقين بي إنهم إفس قلت النكتين يقين في دبا من دعاء كوري إتاكي ما بفعلنا إحسان تريميه إينا ما بفعلنا إحسان تريما إكمتك أي الله جه إينا كوري كنتت الله تكا كوري كم غاوانا ما هيلا نوتا هيلا إكارج هون إينا دعاء كوربني هيلا إكبا إفراء بي دين أنا دعاء كوري دين أنا دعاء كوري أي أميهن داتي حالة كرمة نوانيس أميهم الله تعالى حضرتك كفوا هو عملت سبب الله إدوه أميهم من جكربي إدتون دقوكم هم لو بتخمي حقيقتك بما النبي صلى الله عليه وسلم بصلك إذ بسلوكن واتد بصلتك الله أول من دتون دقوكم من جكرباني أول من إيه كوريغا كفوا هو عمل يكون إما أول من وقت لبفا واير وقت بينهم فوريا من يبوا لبتهم إن الله تعالى سورجي خلوا النبي دجا سبحانك ربنا إنهم كانوا قبل ذلك محسنين دنيا جا بينهم كي حسان تريبك أنا كي دنيا جا هي عملكم علوم كسابهم كانوا قليل بينهم سورجي بني كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بينهم كي ريكانوا جوابتك ما دون نداء بيك وبالأسحار هم يستغفرون بينهم كي هارد من جوابتك فافسون يدبيك إهم بينهم سورجي بني Kuriga isbe ebamehuna libun wagutuge beenon ifa hewa amalu koffawati ebamehun suwarga wannan kewani hame goto Yunus ke faana gawaka Yunus ke faan bodu mehe as Yunus ke faan jeru alamu Allah taala ekale faanu minju kurabbe ekala minju kuram sababu is bayan kurabbe Allah wahiy rabbani la labisa fi batnihi ila فلولا أنه كان من المسبحين إيه كوري كده فانكي نماذج التسبيح كده أقول بيك لكم غانوي نما لا لبث في بطنه إلى يوم يبعثون إيه بودو مهنجي بانوغا إيه كده فان أتيه قيامة هم يدان دين أنا سلامة النوي هي هم لو بدهم أرغم من كوري هي كنت تتكي أرغم من نباك أن تتكون دوركو أرغم من كوري جلو أنت دوركو دي كنت تت هي كنت تتوغا ولمي أدي أول من كنت تغمتيجا دمتيجا كم قانا الله جواجي أول من اللبين هذا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.